Pozdrav, dobrodošli na moj kanal. Evo, popeli smo se na repetitor koji se nalazi u selu jednom, u Žarkovini. Visok je oko 40 metara. Evo, možete da vidite malo snimak od ozgo. Malo s ove strane, znači. Pogledajte ovdje. Ovdje, znači, vidite koliko je visoko, da se uvjerite. Dole su valjda te kuće neke za struju, valjda nemam pojma. Što god. Pogledajte, ovdje ima i ljestve, znači kroz ovu sredinu se popnemo gore. Sad ćemo mi to malo da približimo, da vidite. Evo vidite, dole ima, znači prva kao terasa mala, gdje možete tu stati. Evo vidite, znači ovdje je sa mnom moj brat, evo vidite ga. Mi smo se znači tu popili. I da vidite malo kako izgleda visina sa repetitora od 40 metara. Evo, vidite. Pogledajmo dole malo. Evo vidite. Evo. Znači, malo i sa ove strane. Vi to vidite, tu visinu od 40 metara. Evo, pogledajmo. Znači, repetitor se nalazi u jednoj, tako reći, maloj šumi, malo višoj. Pogledajte. Zbog visine, znači zbog dobrog hvatanja signala, tu je stavljen na ovo veliko brdo. To je to. Ako vam se svidio video, kliknite like, subscribeujte i rejtujte, pa ćemo se vidjeti još. Ajde, arrivederci.